Umakathemba abhubhile kwabulawa uyisela umntwana lo. Umntwana lo uThemba umhoha ngomkhono ukuhamba naye la afuna khona. Ukuhamba naye ene okukhulu uyambetha umntwana lo. Gijima naye uyambetha akafuni ukuthi ezekithi, akafuni ukuthi enzele umntwana lo. Umntwana thina besingamukela ngaphandle kweThemba. iThemba ngeze ngamukela ne. Umntwana besingamukela thina sihlale naye umntwana ngoba mina ngikhulisa abantwana bakamanakhe bayi2 umalimakhe nomanakhe bakhulise babancane ngabakhulisa tot namhlanje ngeke ngingahlulwa yini ukukhulisa umntwana omncane lo amhoha ngomkhono lo ambetha lo amthezisa inkuni lo amvasisi wathini lo umntwana lo uyathaga abantu abekosi sikhuluma ngomntwana oneminyaka engakho gogo una9 years umntwana okay nje sikhuluma nje uThembi nomntwana lo bahlala kuphi Kwela umango lo ke nje umlovisa esikolweni right umntwana akaya esikolweni uyamlovisa umtsomule esikolweni seskimini umfake esikolweni asimazi ubona umfake kuphamba ngetransport nje ulilela imali leyo ukuthi kosa yakubhadela transport ayikabhadelwa umntwana umhoha ngomkhono umsala lapha afuna khona nanje asimazi kuphi nomntwana lo uyayiceda iveka akhambe naye umntwana lo esikolweni okay akhe sizwe ngapha game 5 zaka September sakhamba sinomani sibuya ngale ngemzini ethu soyithu sinomani safika ubhude transport wathi umntwana uyakolota umani wathi njani ngoba imali izile inyanga epheleyo mani wakhipha 700 naqeda ukhipha 700 ye transport yomntwana yesikolo ambhadele sakhamba saye ekhaya nasifika ekhaya umani wabona umntwana loya nasidlula kwendleleni sesiye emngcwabeni wabona umntwana loya wambiza nakaqeda ukumbiza wamnikela imali nakaqeda ukumnikela imali Themba wasilandela nemali leyo emngcwabeni wafika egedini emngcwabeni wasithuka so azange abe namahloni wasithuka so uThemba wasithuka wathi umntwana ekhabo yena uhola imali akaholi imali encancane kangaka akaholi imali leyo incane khulu eyamnikele yona umani of which is umntwana ekhabo uhola 530 imali eholwa abantwana bonke umani wenza wakhe umude wakhiphe imali yakhe ephoketheni yakhe wabhadela itransport wathi ngikhavara inyanga epheleko nale wakhipha 7 umani wathatha imali enye wapha umntwana loyo naqeda ukumupha uThembi ngosilandela emngcwabeni wasithuka stay uThembi ngine yazini sizwile ngomntwana lo barabe Nkosi mina nayi kumcolela khona I'm sorry barabe Nkosi angekhe ngikhole ngibuya kude khulu la umntwana lo ungihlukumeze khulu ene mina ngibawa ukuthi ahlanze igama lami ngoba kade ngiposta ku Facebook kade ngithuka kade ahlala estrada ukuhamba phasi phezulu so uyangithuka estradeni sekhaya ujame egedini ekhaya uyangithuka ukuthi vathani ani mina ngikaze ngimphendule nakayi1 umuntu ozakuthi khe ngamphendula kawunamala hlaza ku Facebook angikaze ngimphendule kusekhaya angikaze ngimphendule ningabuza wonke umuntu ngene estrada saniphumelele ngale intshingele ukuthi wakhe wangizwa ngiphendula na kaze ngamphendula mina uThemba simngana umntwana lo Thembi akalisa umukhwa oyohlala ngenisido ngoristrata kwami ajame ngapho angithuki ene usithuka sonke nabantwana nochameni yamthuka nabonina basekwendreni uyabathuka ngemzabo nalo futhi kumthuka ngomzakhe nako konke uThembu uyasithuka abantu beNkosi uyathukana akunahlamba ichiya kwemzimbeni kimi akunahlamba ichiya kwebakhwenyanini akunahlamba ichiya kwebantwaneni bami akunani ene mina bathi ngimbulala ngabulala unina ene yonke linyakanyaka ngimloyi ngabulala unina ngenza konke bonke abantu ufisela ukufa right through wafisela uDesi ukufa uDesi wafa wafisela uMachila ukufa uMachila wafa ufisela uZanele ukufa uZanele ufile nje ubhizi vele mina uyangifisela ena ngizokufa ngenxa yakhe ni ufisela mina ukufa nje angazi ukukhamba emhlabeni ngenxa yakhe uthi abatsho ngeza ngiqolela batsho uzangicolela ezulwini oh that's fine kureha nami ngizamcolela ezulwini mara umntwana lo yena omncane lo yena na ngiyamqolela sonke isikhathi ngiyamfuna ngizohlala naye alisa ukuthi ajame ngakwamakhelani asithuke uyathuka uthini yena umfazi lo yena nakajame ngakwakhe athukanako uthini bantwana balwako bathi asirehe bona ajame ngakwethu athukana mara umama la kanahlangothi ukuthi uthini ngoba batsho uThembu wendrile babangakwakhe bathini mhlawumbe uThemba asimazi thina bona wendrile sesiyezwa thina batsho wenda asimazi ukuthi walotsholwa kuphi asimazi okay waqhamu unina toti kathathu afterward namhlanje unina ubulwe ngimi waqhamu unina toti kayi3 and amtshela ukuthi mathani uyafa
ngobanyana awungenzeli lutho ayikho into ongenzela yona namhlanje unini ubulwe ngimi namhlanje mara wamfisela ukufa bonke abantwana bekhaya ubafisele ukufa njenganje ufisela mina ukufa wakhama udade wamkhama ngama-crutches walanyulelwa ngumnakwethu ambulala vele namhlanje batsho umthanda kakhulu ukuba asizomtshengisa lapha khona asikazomtshengisa isiwakwabo msini wapheze wambulala uThembi asimazi wona wendraphi thina asimazi vele gogo akhe ngibuyile ngapha ngakuThembi Thembi I mean not Thembi ufutuka batsho nimthathele urhulu wakhe nimise endawana thize ugogo wakhe nimthathele ugogo wakhe nimise endawana thize ugogo wakhe nguye lo bekabahlogomela nina nimthethe nayo umfihla ndawana thize la angeza khona ukubonana naye khona kuba yini nimfihla urhulu asikamfihli urhulu bekangasi-right vele at all kwagogo akunamuntu ongahlala naye nangunamuntu onganahlala naye umani wamthatha wahlala kwamani umani ngambona ukuthi uyahluleka ngathi mani asikhambe sokufuna indawo ngakuhamba wayofuna indawo ngayithola mani ngiyitholile umani wakuhamba wayebona samthatha urhulu sinomani samshingisa lapho la siyomhlalisa khona apho la azokuhlogomeleka ngoba kwagogo akunamuntu ongamhlogomelako mina umama makasenawo amandla angekho akhona ukugugana nomuntu omkhulu vele ngiyakhana ngiyaladula wakuhamba wayohlala lapho urhulu uhlala lapho uhlogomeleka lapho ikhathi lakhe lesasa lichinge lapho lihlala lapho ubhadela ngalo lapho yonke imali ichinga lapho urhulu isociety ngimbhadelela ngemalami lapho badosa imali leyo yonke njengoba ninjalo federeke yomntwana bana bekosi yomntwana imali ingekaridenelo mina ngeni next ngoba ngiyayiloya ngiyoyikhipha njani kakhe ngayidosa imali nginikele urhulu amnikele athi uyiloyile futhi imali yomntwana leyo futhi uyiloyile imali yomntwana njengoyiloya ngiyithini imali yomntwana ngiwithdraw nangiceda ukuwithdraw ngiyoyithdraw ngiyibambe ngani ngayibambe ngedlanza zami yongitshela ukuthi ngiyiloyile mina ngekhe ngayiwithdraw imali leyo ngidose inyanga ezimbili umani ulele ngoSeptember eSeptember ingenile imali leyo ikhona ngekariteni apho i-530 buyile yangena nje inyanga le 530 angikayi-withdrawi nginobufakazi opheleleko angayodosa ama-bank statement akunakinga nizoyibona mina imali engizaziyo nanzi ziyi-2 phela ayikho imali kaThembi mina engiyidlileko or yomntwana wekhabo yakiya loyo engiyidlileko ukuyidosa khona Bloemfontein angekhe ngayidosa ngiyoyidosa ngani ngenyawo ngiyiloye angekhe ngakhona Thembi usithomelela amanga mani guys namanga yazi ngibawana ngiba uThembi angiphumela umuzi kwethu apha ukwethu angisakhona ukuya kwethu apha angisakhona ukuyokulumaka angikhona ukwenza even kamari yokulumaka amathula kwakulumaka wonke nelakanini ngiloyile kwethu apha ngagadanga ngithethe impahla zakhe ngichisile lapha kwethu angazokuvinjwa nguye ukuthi ngingaya kwethu lapha kusekhaba omkhulu likanina hayi yena ni angisize kwethu apha angangivimbeli ukuya kwethu thina sihlala sisekhotho bana bekosi nanti iphepha lakhe sichise impahla la impahla ze-4,300 of which is mina impahla ezo thina impahla zosizazi batsho sichisa amathimbalete sachisa impahla zakhe zeleyibulu ningabenza ufakazi sikhambe nokuhlola kwagogo ukuthi unempahla ezingaki zamaleyibulu nanzi asiyazi thina into leyo mama angahlaza right sihlala siyekhotho nanti thina ngithi yena thina sithuka yena batsho siyamthuka kazi naku sihlaze simthukile naku awa yonke into lapha le ngezakhe zonke nje uyasithuka anaceda la gijimele ekhotho sihlala sisekhotho malanga siyangena siyaphuma ngenxa yakhe ngikalunga ivale okay okubuhlungu ukuthi leli lemali le ngekuzing-8 May isikhathi basho thina sichisa impahla zakhe ngeng-8 May unamanga kade angekho bekabotshiwe sahambophisa abantu bekosi bekasithukile nakhona seza la wabotshwa wakuhamba wayohlala ejele nakahlezi ejele wabuya wazekhotho wazosibophisa naceda usibophisa wathi thina ngeng-8 usibone ngosi sichisa impahla zakhe sifike sadosa impahla zakhe seza sazosichisa weza wazokleyima bathi ufuna imali le thina imali leyo asinayo and asiyazi angeke sisabhadelela into esikayaziko umama ngena isitolo lapha ahlala khona batsho thina sathi ye mari inkuni ezizifutha kamnandi kangangani ngeng-8 uThembi bekabotshiwe unamanga ahlaza ngedate le thina ena ngikhumbula isichisa impahla zakho mina wagogo ngiyana
kunomngcwabo ngiyangena nesidumbu ngiphume nasiphumako ngikhambe mhlokho